Congress के प्राइमरी मेंबरशिप अमदे MLA के फम थादोक्तुना Y इरावत ngasi active member अमोइना BJP दा यावख्रे सरा हेनम की खोंजंग संगसिलेब कांस्टेबल कैंडिडेट मरी की फिबम सोक्सि लपदगे हॉस्पिटल पुखत्रे मियोय अनि खोंजंग मखाताना सथरी अमसुंग लाइनिंग लाइसोल अमदे हराउ तयामग लोइनाना सानि कुंथ्रा निपालक सुबहाइ क्रू हिदोम की थौरम पांगथोख्रे मैम खुरुमजरे अदोम यंगबिरबस इम्पैक्ट न्यूज ने आई ओक्रम सोमेनरन हौजिक पुंजा असपाबुगी मरोइब पाउसिंग मियाम पिजरी मथंगी असेंबली मिखल नक्सिलपक लोइना कांग्रेस पार्टी की सिटिंग MLA चोंथोकनरकपा हौनरकली ngasi hanbo ina Congress Party की heavyweight MLA अमा ओइबा वांकई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA युमखाम इरावत कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप अमदी MLA फमदगी रिजाइन तौथोकलम लब मतुंगदा ngasi मग एक्टिव मेंबर अमा ओइना BJP दा यावख्रे BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट खेत्रमयुम बाबानंदनसु MLA इरावत न चंगलकपदा हराउ तयामना ओकपग लोइना पार्टी दा यावरकपदा अयाब पीखरे निटाइपा चुथेक लेबा पार्टी की ऑफिस MLA इरावत पु ओप की थौरम ग मरी लेना BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट KS बाबानंदना कांग्रेस पार्टी की MLA सिंह मरक्ता Y इरावत ख्वाइदगी पुक्सेल सेंगबा मदे मियाम की खन बलुसिंगबा मने चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लुचिंगबा कांग्रेस गवर्नमेंट असिन इरावत कुंबा MLA अमा नमसिंदुना थंबा अमदे कांग्रेस पार्टी की अमोट पदबु यानिंगदुना BJP दा जॉइन तौरकबने 10 शेड्यूल लेरमद्रबदि हौजिक लेरिबा कांग्रेस गवर्नमेंट असे तरारक हन्न कायरम लगदबने सही 15 लिसांग से कांग्रेस न गवर्नमेंट पारकपदा लाइरबा प्रजा अमदि मियाम की इनकम लाकप याब करम पॉलिसी प्रोग्राम पाइखटखिबा यावरबगे मदुगी महुता मणिपुर ददि बन हाइबसे पंगतौ तौबने हाना चीफ मिनिस्टर न फोंदोखिबा सिमक लुचिंगबा मोइना दायित्व यावदो वांगांगनी ngasi ahanbo ina Y इरावत कांग्रेस पार्टी दगी तोलखरबा मतुंग मा कुंबा मियोय क्या मथंग मथंग थोरकदबगी ngaiduna leiri hana फोंदोखि ngasi 10 schedule haibasi bharat ki akoi ki prime minister biram atal bihari bajpai na pass to biram bani adu natra de ngasi congress se tara thong kai raga dabni BJP de yawi rak ba haibasi congress si honest soiba amasu masagi integrity ngakba miyoy bigi leifam leitre takpani congress na ngasi bobuta palai basai tra ngasi manungda karamba policy na daga karamba program karamba scheme butoktuna laire bigi upliftment tawna na ba adegi ima IPL singi punsigi yaifana na ba kari apupa policy program kari packet priyaw grage moina tawri bisiti engineering cell mayam se punjalaga IFCD PHCD PWD mayam se punjalaga moigi de achouba engineering cell ama onthuoga moidi thika tawduna leira sakara mani युमखाम इरावत न कांग्रेस पार्टी दगी तोलकलिबा सिपा लेबा गवर्नमेंट असिन हौकिब सही 15 दगी लिसांग सिना वांकई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामबो अचान मिराय नायब मियंग येंगदुना साउख थौरांगी थबक अमता पाइखटपा ngамꯟदबा अदुना मरम ओइरगा कांग्रेस पार्टी थादोकलगा BJP दा यावबनि हाना फोंदोखि खुदोंग साब लौननबगला संबल तोंगलगा लेबा कांग्रेस के MLA सिंह BJP दा यावरपा अराइबा ओइरोय Y इरावत कुंबा मथौना लेबा मबुकचल सेंगबा MLA अमा कांग्रेस तोकलगा BJP दा संगलक हाइबसे कांग्रेस पार्टी असि निंखाई कुइररोय ताकबनि हाना BJP मणिपुर प्रदेश की इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर TH चाउबन फोंदोखि The reason for giving up of the International Congress High is due to counting on the referendum initiated by members of Pipinwangi SC on 9 and 10 of this month. I am very much thankful to those members of the constituency. It is a very rare thing. So to say, it will be the first kinds of the thing in the state. The voters of the constituency, then they took account the victimization of the Congress rule to the 15 SC for the last 15 years. नाकलमरमदा वांखई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA Y इरावत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस तक तोकपगी अयाब पीखिबक लोइनाना इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना मा की मेंबरशिप सु ककलेहरी अमरमदा नौरिया पाखंग लाकपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA RK अननबु नौरिया पाखंग लाकपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की PCC मेंबर ओइन हाप लेहना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की चेयरवल अमना खंगलकली
All Manipur DPC completed candidate of police constable male 2013 ki Kangbuna Makogi Dabi PU Haiduna Sidri before Sarah Henry Sangsiliba Kongjang Ngasiga Thana Numit Humni Sukre Sarah Henry Kongjang as a Hoki Tang Janumita Hauduna Kaisampat Lemazam Lekagi Community Holder Sangsilaki Bane Ngasi Kongjang asida yauba mioi mari fibam phasilaktabadagi Indian Red Cross Society ki kangbu am laktuna hospital pukat kre ngarangdagi nauna Sarah Henry yaukiba candidate Anina Hauzik Makatana Sidri before Sarah Henry ki Kongjang Sangsilli Sahi khuding pangthok pagum ngasi Imphal gi Sagolban Bijoy Govinda Thanga Pata Sani Kuntrani Palak Suba Hekru Hidong gi thoram pangthok re thoram se Bijoy Govinda Savait Committee na sinduna pangthok panei ngasi nungtil pung ama tab aduaida Sagolban Bijoy Govinda gi laisang dagi Siri Siri Bijoy Govinda na hi khabak mathakta lengkhat laga Thanga Pat tamna thoraki Siri Siri Govinda na leng thorak pada Thanga Pat ki nak yetaleba miyamna hai lai katuna thauni ki panba yabade English sing Ing Chamapan Maripu Marida Palamba Ireng Ningtaugi Haktak Taki Hauna Lebak Ningtau Madi Miam Gi Yaipan na Bahikru Hidomugi Tauram Pangthok Hoki Matam Gi Yaol Matungina Ningtaurel Kaya Hoki Bagaloinana Maitai Gi Lining Lambi da Ahomu Kaya Purak Bagaloinana English Sing Machatret Marifutara Mapan Dagi Amok Haikru Hidomu Kumai Pangthok Hoki Ngasi Pangthok Kiba Haikru Hidom Kumai Gi Sarukam Oediba Hiang Tanaba Yengan Nabagidamak Manipur Gi Tongan Mafam Dagi Lakwa Mioi Lising Kiana Sagolban Bijoy Govinda Thanga Pat Ki Akoi Bada Pungthan Than Ki Lanai Myoy Amadi Jenims Authority ga list Ladiba Mafamama Institute Sig Director na Namduna Tanthok na Bataure Hari Jenims Public Men Canteen gi Mapu Laisram Kisor Zet Amadi Zen Hospital Housing a Jenims na Haina Khangnariba Institute Asiki Tangkak Ani Thong na Institute Asiki Campus the Canteen Taubari Yana ki Laisram Kisor Zet na English sing ani Taramathoy Jenims ki Matamadu ki Superintendent Dr. Komdon ga Anobu Lihizama Inaduna Sahi Taramanga Fabu Institute Asiki Complex ta Jenims Public Men Canteen Lai Bahaina Yana ba Lairi Adubo Ngasi Ikang Khangudana Jenims ki Maikai ki Tha Asiki Tareta Talk order magi matungina canteen as numit mangani gi manung talk to una trabadi thugaigan hari Jenims ki director na talk leba order as asum banate miyambu awaba pi banana kisor jina thamlakli loina namari lena authority hiram as da pungning sang biu hana su appeal tawrakli Karamba agreement no Huzik Director Sahib na Pambiri Sina Brahmada Iruba agreement la Manipuda Maga Inabe agreement city India Manung the University Chana Dabazala Jenis Manungda Mashi Amna Mong Tadaba Komdon Inabaji Kainu Dudi Mana Nomayum the Korga agreement to the Chanaba Yaru Hai Kanagi Inaru do no country 7 months Tidragadi Pashakakani Nangi terminate Tone Chumi 15,52,636 lady Ahaki Pisa Panging. Sigi Manung Sidamanas Adudi Udraga, Mahoki Pisasi, Canada Thiru Guduno. Mahiroi Singna Lamdamas da ILP Chana Lo Habigi Kongjang left and Sanction Narakli, Ngasinung Tilpung Animakai Tabu Matamda, Mahiloshang Kayagi Lifam Wave Infal More Lambi, Kanchipurda, Mapamatu Lady Mahiloshang singing Mahiro Kaya, Lambi the Toraki. Mahiroi Singaduna Manipur ILP Chana Lo Hadana Kawatam na Haigalak Hauraki, Lona concert lak le have a pow fang badaki, police Kahan personal sing lak to the Mahiroi Singadu concert Makatan Chathandan about Tinky. Concert Tingbagaloina, Mahiroi sing adu police na Makoi Makogi Mahiloisang singda Tansin ki. Police na Mahiroi sing adu Tansiling ay talakta Mahiroi Karana, Manipur University men get Joram da Lambi, the Lakpa Gadi sing Tingba Horaki. Lambi Tingliba Mahiroi sing adu na Mafamadu Tamna, police Lakpa Ubagi, Gari Tingba talk like a Bafamadu Tadu to the chain key. Bharatiya Janata Party Tamilong District ki booth level ki oibno magi mifam mama ngasi district asigi manung chanba Longmai Part 2 da pangthokre mifam asida saruk yakiba BJP Manipur ki incharge Prahlad Singh Patel na haikibada workers sing marakta ningthina pau fauna wat padagi khudong sada bakaya toina thokli masi thoktana na ba BJP ki district amadi mandal gi luchingba singna workers sing da matam sana pau pi ba mathau tai haujik mikhal gi damak thabak tawgado riba sin numit marifutara ni rom khaktama ngaisilak labane Tialaba Matamasi Manunda, Kana Hona the Manipur Congress Langa, Mighty Pidon Awan Manipurama, Oina Naba, Hotner Siana Miam, the Apple Tauki, no Magi Mifa
मदद बीजेपी मणिपुर प्रदेश की हाना की प्रेसिडेंट एस शांतिकुमार एक्स डीजीपी वाई जॉय कुमार न चिंबा पार्टी असि की मसक नाइब मियोय क्या सरुक याखी। लेकिन हम जब ऐसे समय बैठते हैं तो हम सबको चिंता करना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूँगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मैं आग्रह करूँगा कि हम कई बार अपने जानकारियों को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्चुअल नहीं लिख पाते, ये ठीक नहीं है। अपडेट होना, तो लेटेस्ट अपडेट होना। कथोकपगी कुमई है सुखंगनाबा मुस्लिम सिंह सेंगलब कुमई इदुल जुहा लापदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला मणिपुर की मियामदा मरुओइन इस्लाम लाइनिंग चप मियोइसिंग याइफ पाउजल पिरकली इसागी ओइबा हाइब वाखलोल थादोक्तुना मदे कथोकपगी थौनाग लोइनना इदुल जुहा कुमई असि पांगथोकमिनसे खेनाब खुदिमक काउथोकलगा ngakpi haibagi wakhallonda santi leba amade sakotpa manipur ma ohelase hana governor na phongdorakli। मुस्लिम सिंह सेंगलब कुमई इरुजुहा लापदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इवोबिना लमदमसिग मियामदा मरुओइन मुस्लिम सिंह याइफ पाउजल पिरकली। प्रोफेट इब्राहिम ना मियोब खुनाइगेदमक कथोकलम अदु मतौ तमदुन अकोइसु मियोबगी खुनाइगेदमक अवाब लेतना होटनरसे अना चीफ मिनिस्टर ना पाउजलकली। इंसिक पलमदम ओइननबगेदम कुमई असिना लापदा नुंगसीबा अमदे ngakpi हाइबगी पाउजल संदोकलसनु हाइना चीफ मिनिस्टर ना मखा तारकली। इदुल जुहा लापदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर टी.एस. लोकेश्वर, मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माइकई एमपीसीसी की प्रेसिडेंट टी.एन. हाउकिप अमदी मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट ओइरिबा एमएलए टी.एस. श्याम कुमार नसु मुस्लिम इसिलिनाउ सिंह याइफ पाउजल पिरकली। अमरोमदा आईजीएआर साउथ की मेजर जनरल बी.एस. श्रीनिवास, वीएसएम अमदी असम राइफल्स की रैंक पुमनमक नसु मुस्लिम सिंह ईद कुमैना लापदा मणिपुर की मियाम याइफ पाउजल पिरकली। बीजेपी मणिपुर प्रदेश की एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइरिबा मोहम्मद अनवर हुसैन लिलोंग इदुल जुहा मरी लेना खुदोल पोट क्या येंथोक्रे। खुदोल पोट सिंह अदु लिलोंग अपुन पोलिंग स्टेशन 53 लेबगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन 53 येंथोक्किबनी। मीगा मिमानद्रबा मयुम पालुबदगी खाइनदुर मपामद लैरिबन नुपी अमदा महाकी नुपाना युमगी मी लैतबगी खुदोंग साब लौदुना नतब लिचत टोइना साथरकपदगी नुपी मयुमना पुलिस वाकटखरे। नंबोल सिंगनिंग मखा लेकायद लैबा मसागी सही 38 सुरबी मरोल सुथोक्त्रबा मना सुताद्रबा नुपी अमबु लेकाय अदुमक्तद लैबा मसा लैबत नतन मसु फावु फंगलबा असेम बसन एलियस कोंडुम सही निफु सुरब नुपा असिना मीगा मिमानदबगी खुदोंग साब लौदुना हंजन हंजन नतब लिचत साथरकपदगी लेकाय मियाम खंगनरकपदगी कईन्या कटखी। नुपा मयुमदा लैरबा मतुंगदा नुपा मयुमगी मियोइसिंगना ओरपनैब क्या साथरकपदगी खांग ngamdabadagi sahi ama makhairom gi mamangdagi mapamda halaktuna laiki। हौखिबा थांगजो नुमितसु इमुंगी मी लैतबगी तंजा लौदुना बसंतना नुमिदांगदा नुपी असगी कादा चंगलक्तुना नतब थबक सथननब होनरकपदगी नुपी मयुमगी मियोइसिंगना खंगलकपदगी नुपा अदु फातुना फुबसैब तौखी। तुंगदा युमगी मियोइसिंगना कुबना थिगलुबदा नुपी असदा नंफुदा कयार खन नतब थबक सथखरे लोइनना नुपी मसा असि था सुरक लेहना खंगलकपदगी नुपी मयुमगी मियोइसिंगना नुपा मयुमदा चतुना नुपी मसा असगी लैरिबा फिबम असिदा लौसिन बिनना हाइजरुबदा बसन न लौसिन ngамलोय पोंगनुंगदा लैरिबा अंगांग असि माके नते हाइबा ताब नुंगाइतबा वाहि वाता कया अंगांगलखि हरि। नुपी मसा असगी अपोकपिना थौदोक असगी मतांगदा ngasi नंबोल पुलिस स्टेशन चतुना केस अमा थांगतखरे लोइनना थौदोक असगी मरि लेनना लमदम असदा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदि एनजीओ सिंगना मियेंग चंगनिंगबगी अपामा फोंदोरकली। सदर हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मखाद लैबा वाकोट 5 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर अमगी वाई इलेक्शन था से तरा तरत पांथोकदब मरमना वाकोट 5 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोड मफम सिंह लैबा गवर्नमेंट की लोइसंग सिंह अमदी प्राइवेट की लोइसंग सिंह सुटी थागनि हाना जीएडी की अंडर सेक्रेटरी ने थोक चिरोल अमदा खंगलकली। लैंगाक लोलदा नुपी के थौदांग हाइब हिरमद नोमगी ओइबा खन नैनबगी थौरम अमा पांथोकरे। थौरम असे नुपी मरुपना सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोकी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के चाम कुनमंगा सुबा मपो कुमोन अमसुंग था अमसुंग पांथोकदब लमयान हिजम इराबत के चाम कुल्लक सुबा मपो कुमोन ग मरि लेनना पांथोकी बने।
ngasi ki khana nei nabagi mifam aduda lamyan hizam irabot ki lamjingda Manipuri nupi singbu yakai halamba loinana parliamentary democracy da nupi ki reservation ki seat khakna naba yo haiba hiram singa sida akhang ai kyana wangang ki Kunaya bada nupi ki thaudang yam chawi hana Manipur State Commission for Women ki chairperson Dr. K. Sobitana Fongdoki ma makha taradun hai nupi ki assembly seat sada kuntra humdoi khak tuna thamna naba parliament bill oina pass tawkraba sunga si fawbada ek ta ondri masi ek olabadi miyam da achaw thaudang lai Fongdoki bill ase ek olabadi lamdamasi ki sakhot thaurang khumang saushin gani haina su mahakna makha ta ki nupising asibu phajana chap chana aikoina patik chana makhoi sogor pirabadi aikoi asung lo langa no sine kai kai yaw ngabodi aikoina nupising asina lolo thongdang si makhoi special ga india kya nei akhang dam kya nei aduga makhoi ga yamna tomanga to pa magun sine season ne haga pitri makhoi ni moda akhoi chapat pa khangi ba asumana akhoi india da su reno na Manipur da su ohom kya ka ni Security and the facility management industry da ano mayon pinan nabgi pandam sangai security service ngasidagi hautokre singjamai supermarket complex da private security agency asigi ano office among ase second Manipur Rifles ki deputy commandant S Megachandran hangdoki thauramadu da Mr World bronze medalist KS Pradip Kumar BJP Manipur state ki vice president SS Premananda loinana actor Nirmal Kangjam susar yaki Paumi Singh Unabada Sangai Security Service ki Managing Director Kangibam Castron Hai Sangai Security Service ase maruina lamdama sida lairi ba thabuk fangdaba na sing da thabuk pi ba galoina na Security Service ki lamdam miyam mapung fa service pi na hotna bani hana fongdoki Manipur da unemployed youth mayam ama moida koina thabak piraga work culture je yokhatpa gi pandam dani koina main oina koina ngasigi sangai security service na koi gi main and objective se aduga koina service provide tawji sing security guard housekeeping gunman driver sina singba mayam asi ma magi chanaba sinpham magi hainajaba magi trade da thabak bibajini Imphal East ki manung chana Khundrakpam Assembly constituency ki Kumbi Sanapa Taleba Yaibil Children Home da LYS Cement and Steel Agency na tengbang pi kre tengbang pi ki thoramadu LYS Cement and Steel Agency ki kunithoi sibu mapo kumon ga madilena na pangthoki bani agency asi ke founder imung manu ki miyoi singa masung thaumi sing na tengbang pi ki thoramadu pangthoki nupama sanga ta leba children home adu da LYS Cement and Steel Agency ki maikai dagi sana na cheng Hawaii Thau ningtham tha da season na ba phi athaba da singbu polam kya khusina ki kana lajatra bangang single lifam oiriba mafam asida asomna tengbang pibirak pasida Yaibil Children Home gi thauburel oiriba yangoi piwana LYS Cement and Steel Agency bu thagat phongdoki loinan agency sina paikala po thabak thorum singda mai pak po oibu haiba wafam sing phongdoki loinana LYS Cement and Steel Agency ki mai kai degesu Children Home asida matam matam gi oiba angamba mateng sing pi gane hana su thajaba piram ki Matanga soida break amalawzage Manipur amadi malam gi tongan ba I pau singa loinana ekoi break tagi amna thun hanjarake impact news bu miyeng taduna lebiyo Lengsin birau Thangmaiban DM College Road ta leiba Eastern Suzuki da fangbiragani Suzuki gi gari macha sing makhal suna Mafam sida Suzuki da train tarba mechanic singna ningthina service piriba servicing center gi khudong chaba amasung spare parts sing MRP rate ta fangbigani loinana irai laina loan loba yabagi khudong chaba su pizari ngasi maglengsin birau Eastern Suzuki Thangmaiban DM College Road Imphal Manipur Break matungda mayam ohman taram nokchari loinana bulletin sege makhatab pau sing miyam da pizari BJP Manipur Pradesh ki spokesperson chu oiribi oinam Indirabu Ministry of Science and Technology amasung Ministry of Human Resource Development anina National Innovator oina khalakpada miyam na harau tayam na okre kaisamthong thangjam lerak ta leba event do imoino association sinduna bisum da pangthoki ba cham thauram mada National Innovator oina khalakrabi oinam Indirana Manipur da marang kaina fangliba li wa amasung kauna da tin taba madi sujaka haliba si Karidagi no haiba thizin nabagi damak silchar da leba NIT da National Innovation Center gi makha da handicraft park ma India government saragani fongdoki panbayai India gi oina innovator nipan khanbagi manung da oinam Indira so ama oina khalaki bane
इनोवेटरसिंग असिगी मखादा भारत पुंबगी ओइना हाना लेरंबा ई मार्केट की खुदोंचाबदु हेना ई मार्केट की फैसिलिटी सी फंगहनबा हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट सी द एग्जांपल कौनादा फंगस काबा लीदा फंगस काबा अदुगा अतोप तिन कांगना नाहनबा अखोइना पामदबा लेना तिना मयाम सिंगसी अखोइ रिसर्च तौरगा नेशनल इनोवेशन समिट की मखादा अखोइगी NIT सिलचर द अखोइ हैंडीक्राफ्ट पार्क अमा नंबोल केंद्र की ओइना लाकदरब जनरल इलेक्शन का मरी लेना नुपी सिंह ओइबा मिफम अमा पांगथोखरे महिला यूनिट कमिटी वार्ड नंबर 24/34 अमदे वार्ड नंबर 24/35 ना सिंधुना नंबोल साब लेकाई पब्लिक हॉल द पांगथोखिबा थौरम अदुग मरी लेना नंबोल केंद्र की MLA की लोइनबी नमरपम ओंबी उसाना फोंगदोखिबदा BJP की नरेंद्र मोदी हाना मियामना खंगनरिबा से नंबोल केंद्र द लाकलग बोट लेप यागदौरिबरा नंबोल केंद्र की ओइना करम मियोइना मियामी खन्ना थबक तौगनी हाबा मियामना खंथवियो कांग्रेस पार्टी MPP MSCP अमदे हौजिक BJP की लुसिंग बने हाइजरिबा थौनाउजम चावना आरान प्रचार क्या तौरी माक मसामक बोट थादब मतमदा करम पार्टी की सिंबल बोट थादगदगे हाबा ngौरमगनी हाना नमरपम उसान मखा ताखी चलगा येंबियो भोट मया ओइरकांद मिकअप फरका थोकलकपसिदा हेक्ता तौदे तौदे त मंगांगेबा सही मंगा से भोट से हेक लोइबिका अमुक तुंग्रनेबा अदगी भोट मया योरको हगोलानेबा हगोला काना तौदे तौदे मु हाइनेबा मसिदे आई हाइहनिंगदे सही तारा पाइरंबा मतमदा कैथेन इसिंग थुमहल्ले चलगा येंबियो भोट मया ओइरकांद मिकअप फरका थोकलकपसिदा हेक्ता तौदे तौदे त मंगांगेबा सही मंगा से भोट से हेक लोइबिका अमुक तुंग्रनेबा अदगी भोट मया योरको हगोलानेबा हगोला काना तौदे तौदे मु हाइनेबा मसिदे आई हाइहनिंगदे सही तारा पाइरंबा मतमदा कैथेन इसिंग थुमहल्ले म्युनिसिपालिटी सिना लोइना नंबोन केंद्र मांगहल्लमेये कदाइद मांगहल्लिबा सेमगलमिने सागलमिने मसिदा सेमी सादे दु तौइ अदा तौइ बंगाना ngangbसे दि nganghनिंगदे मतमदुदा डिप्यूटी CM ओइरिबा महाकसे हेरो साइकिल तोंगगा कैंपेन चतखिबा आइगी पुरोइबसे मसिनने सिंथगिबनेबा प्रजागी शक्ति इसाना इसाब मतिक साइ हाइन हाइबगी महुता मियामना मतिक साइ हाइन हायनमना हेना फै हाइन हंदक पांगथोकदरबा असेंबली मिखलदा वांगोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द मिरेप ओन सोंगथोकदरबा खुराइजम लोकल सिंगना फोंगदोखरे ngasi वांगोय थोंखोंग लक्ष्मी कैथेल द मिखल का मरी लेना लोकल की इलेक्शन ऑफिस हांगदोकगे थौरम द वाफम असी फोंगदोखिबने हौजे हौजे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदा अवार्ड पंगाक तंगाइरिबा से इंग्लिश सिंग अनि तरा तरे तदे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदा अहोंबम पुरकन महाक थोरकपने हाना माक मखा ताकी हौखिब सेप्टेंबर 9 दा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो ना थंबालखोंग एरिया की अयांगपली क्रॉसिंग दा मोबाइल चेक पोस्ट हांगदोक्तुना फ्रिस्किंग सथबदा मसाना मसाबु RPF PLA गे मेजर ने हाइजब मियोयमा फारब मियो अदुदि अकोइजम कोरांगौ मैथै एलियस अंगौ एलियस थोइबा एलियस नासिर सही निफु तरुक अपोक लैखिद्रबा मनी मैथै थौबाल बाजार अवांग लैकाइदगनि हाना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की PRO ना थादरोक चिरोल अमदा खंगलकली अमरमदा डिस्ट्रिक्ट अस्ति पुलिस कमांडो सिंह था असि तारादा संगाफम एरिया दगसु लोन थिंख्रब लालौलु असि मियोयमसु फारब मियोयदुगी ममिंग तेलेम प्रीत रॉय एलियस तोमनाव एलियस नाव चही 13 अपोकती संजीत लारिंग बम लेकाई सलान थोंगदगिनी फारब मियोय अनमक लोन यादब मोंग मियामदगी नम हादुना सेल खोमगटपद सेनब मियोय सिंगनी मखोय अनिगी मथक पोरमपाट पुलिस स्टेशन अमसों हांगांग पुलिस स्टेशन दा केस लखोतुन मखा ताबु वांग पाउंग सथरी हना चिरोल असन मखा तारकली ओइनाम मयालेकाई कम्युनिटी हॉल दा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ने सेंदुना मैतै मितैबु इंडिया के शेड्यूल ट्राइब लिस्ट याव लो हाइब हिरम सिदा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम मंगारांग पांगथोखरे थौरमदु द कोऑर्डिनेटिंग कमिटी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की कन्वेनर मुतुम सुरामनी एडवाइजर P सोनामनी ओइनाम नगर पंचायत की चेयरपर्सन I जुगेश्वर रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनाम की प्रिंसिपल O इबोचोब खुमन यावना मियोय क्यान सरुक याखी लमयान हिजम इराबत की चाम कुन सुबम पोक कुमोन ग मरी लेना याइफल लमजिंग ग्रुप न सिंधुना हौकिब सेप्टेंबर 10 दगी सेप्टेंबर 12 फावबा लमतु सेंगबगी थौरम पांगथोक रहना चिरोल मदा खंगलकली
Sahi tara taruk tangai Manipur dagi nupi masama Gurgaon da mari mata thok nupa mana ikai khumnaba manghanbi krahari thaudoga se Chennai hariba es das ko nupa do police nangarang tang tara mathoi da fagat pangam kre Gurgaon da numit ini khak ki mamang da yoraki nupi masa sina ma ki masegi nupa oiriba das ki matakta sexual assault ki maral siraduna police da complaint thangat ki bane das da rape and the protection of children from sexual offences pokso ekit sir sing tauri Uripok Kangsup Road Machinda ising pipeline sing hongdo hongjin tawgadaba maramna Uripok Sorbon Tingal manung da tha sig tarahum doidagi hauraga numit marini ising piba lep khigani haina executive engineer water supply maintenance division 1 na thadropa chiro lamada khangalakli loinana anowo pipeline sing dagi reconnection tawgadaba consumer sing na atonba tek sing thidok piba ga loinana connection or the paidriba consumer sing na so office asig tanabiu haina so serol asina makha tarakli Let's paint the art green blooming fox na chingmairong maning laikai da paktak na lay thakre lay sing adungarang let's paint the art green namasung blooming fox na mafamadugi nupi singa khusam na duna thakibani Hawkib August Kuntareta Manipur Government Sericulture Department ge Principal Secretary na thokiba order aduda Measure Department ama oina laidaba Sericulture Department bo Department of Commerce and Industries da MERS Taunan ba honarak pubu Sericulture Farmers Development Union na yamna kanna condemn tawbagaloina na Sericulture Department bu Measure Department oina adumak lehan biwana safe dun thador pachiro lamada khangalakli Panthoi Housing Finance Company Limited ki yan han branch sa mga si Moirang da hangdo kre company si ki yan han branch si Moirang konjeng bam laikai da hangdo ki bane makha tabo oina Imphal Valley ki mafam kaya da su company si ki branch kaya ama mathang hangdo na bagi thaurang leire hana Panthoi Housing Finance Company Limited ki chairman and managing director TH Hemon fongdo kre Panbayai Panthoi Housing Finance Company Limited ki lamdam asigi miyamda arai bumong the loan fanganduna yum kai sana na khudong sab kya piduna lakhibane English sing ma chapan mariputara ni thoi dagi English sing ma chapan mariputara humdoi phob satha ki ba mihat thina kuki micham lising amaram hat ki beginning sing nomit September tara humdoi sanit ni kuki black day na lakpada Maoist Communist Party Manipur na su Manipur miam da maruena kuki miam na silib thoram mas lup asena saru yaba ka loina na thaudo ka sena maram ohidan awaba nang labu pumna ki awaba da lup asena saru yari hana lona think krabal lup asigi publicity and propaganda secretary comrade Nonglen Maite na thokpasir wala mada khangal Manipur ke puwari ki khwai ki masak thiraba tangkak sing manung da ama oihor ka daba numit asibu pangthok pa yaro hena phongdorak pa se yamnamak wakhal yawdu thawong ni kuki black day thawram asena Manipur miam gi wakhalol dagi Kangluf naibu wakhalon manghan ki oirasanu September taram doi kuki black day gi numit aseda kuki miam na achuma wail fangdrum fabu Manipur miam hubna khongpham se na lem inarase hana chirol asena makhatari Hauzik Sanabaki Pauda, Taramathoi Suba Manipur State Lake Taramari Suba Metsta, North Imphal Sporting Association Thangmaiban Mai Pakre. Ngasi League Tournament Sikhan Metsta, North Imphal Sporting Association Thangmaiban na Anowa imagi mangal khabam langkai panjal ani amada mai thiba pi bangam ki match asida mai pakrab North Imphal Sporting Association thangmai ban gi sanaroi David Ngaite amadi El Milal anina match ki tara taruk amadi nifumari suba minute sing panjal ani chan ki mai thi auraba anowa imagi mangal khabam langkai amatangaraba panjal aduna match ki humpu taruk suba minute en pritam na chan ki Sathargliba State League ki taramanga chuba match tana Young Physic Union Lalambung sanaroi S Sanjoy na match ki kuntare chuba minita panjalama chan krabamatung Sagolban United ki sanaroi AM Priyanandana yangkai mapan su minita panjal amaga chanduna match ase team animak na panjal amamam chanaduna draw oiki Kumukcham Ingwacha Singh Memorial Trust ki sentang makada All Manipur Football Association simduna mapal kangjay bungda mamang thagi kunmari dagi hauki ba tournament sida team tara ni thoina saruk yari hayeng tournament sigi match leiroi tha sigi tara mari da sanagada ba tara taruk suba match ta Neroka FC Sangak from amadi FC Jalen Sada Hills anina lamba taunargani
Tarat Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League ta Silk Judging Amade Bir Chandra Memorial Sports Club Tabung Kok Ani Mai Park Rehari All Manipur Football Association mi Makada Imphal West District Football Association Sindar Awang Sekmai Leba SKYC ki Sanabung ngasi sana ki Football League asig han match ta Silk Judging na thau thangwi banu panjal ahum ani da mighty pi ki ka loina na tournament asig ani suba match ta na Bir Chandra Memorial Sports Club Tabung Kok na Manipur Police Sports Club panjal ama sinoda mighty pi bangam की था सिक तारामरी दा सथर ग्लोबल लीग टूर्नामेंट सिक मखाताब लीग मैच अनि सानरगनी हैना टूर्नामेंट सिक कन्वेनर न थाद्रो पची रोल मना खंगलकली तारा निपान सुबा स्टेट लेवल स्पोर्ट क्लाइंबिंग कंपटीशन मिनुथोंग लेबा मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन MMTA की कॉम्प्लेक्स लेबा कंगला रॉक वाल दा सेप्टेम्बर 18 अमसुंग कुंदा पांगथोक लगनी हैना MMTA न थाद्रो पची रोल मदा खंगलकली मसदा खनगतलब सानारोई सिंगना अक्टोबर 19 कुनमरी फाव पांगथोकदरबा नॉर्थ ईस्ट जोनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग कंपटीशन सरुक यारुगनी थवा यौब नुपा मसा अमसुंग नुपी मसा सिंगना सेप्टेम्बर 13 फाव ऑफिस सिदा फॉर्म थाजिलक यागनी हैनसु सेरोल सिन मखा तारकली मंगा सुबा मंगसाताबम इवोयाइमा अमदी पुइनबती मेमोरियल लीग कम नॉकआउट केंद्र वाइज कांग टूर्नामेंट ngasiदगी सानब हौख्रे मंगसाताबम हरे कृष्ण की इमुंग मनुंग सेंथंग मखादा सिंगजमई कांकुन सिंधुना नमरप मंडप कम कम्युनिटी हॉल सिंगजमई चिंगा मथक ngasi टूर्नामेंट सिग आन वसाना की लीग मैच समदा या स्कूल केंद्र कांकुन थोंगजु केंद्र कांकुन पांजल तारा माइथी पीबंगम की कांकु तारा निथोन सरुक यादुन चथरगलेब कांग टूर्नामेंट सिग हयेंग हाइंगांग केंद्र कांकुन अमदे थांगमबन केंद्र कांकुन अनिना लंबा तौनरगनी Master Athletics Association of Manipur Ad hoc Committee amasung Kanchipu Master Athletics Association ki member oiramba top khongnang khongdagi TS Kula Chandra thasigi nipan da manung matam sadana laikidre hari Master Athletics Association of Manipur Ad hoc Committee ki thabak thorum kya da thawai yaun hona biramba laikidraba TS Kula Chandra gi mafam de kai khumna utpo oina association asigi president L Ajit amade association asigi thau puri biyo kyana minute ani to minute leptuna awab phongdokre hana association asina thadrok pachi role amada khangalakli महाराष्ट्र की नागपुर पांगथोकदरबा 19 सुबा नुपा मसा अमसुंग 19 सुबा नुपी मसा सिंगी ओइबा नेशनल आट्या पाट्या चैंपियनशिप सरुक यागदबा स्टेट असि सानरोइ सिंगदा ट्रैक शूट सिंग यंथोकपगी थौरम पांगथोकरे थौरम से ऑल मणिपुर आट्या पाट्या एसोसिएशन सिंदना कैसानथोंग होदाम लेर कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबने था असि कुलुमदगी कुनमंगा फाव सथगदबा चैंपियनशिप असि सरुक यागदबा सानरोइ सिंगबु पुनिंग थौगत पोइना मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP यूथ फ्रंट की प्रेसिडेंट पाउनम खावन ट्रैक शूट सिंग अदु यंथोकिबने मतंग असोद बुलेटिन से टेंशन जदरगी मांगोइना हेडलाइन जमोना थमजरी कांग्रेस के प्राइमरी मेंबरशिप MLA की फॉर्म थादोकना वाई इराबत से एक्टिव मेंबर अमोइना BJP दा यावख्रे सराहेन की खोंजंग संगसेलिबा कांस्टेबल कैंडिडेट मरी की फिबम सोक्सिलपदगी हॉस्पिटल पुखत्रे मियोय अनिना खोंजंग मखाताना चथरी अमसुंग लाइनिंग लाइसोल अमदे हराउ तयामग लोइना सानी कुंथानी बालक सुबाहि की हिरोम की थौरम पांगथोकरे